The United States presidential elections. Abaturage muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo baratora umukuru w'igihugu. Ibi ngibi bizakorwa kugeza kuwa kabiri w'icyumweru gitaha ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11. Nyamara aya majwi yabo ntabwo ari yonyine azemeza umukuru w'igihugu mushya. Ijambo rya nyuma nkuko ariko byahoze kuva kera ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashingwaga ni iryashyirwagaho na koleji y'abatora. Ibyo bisobanuye ko uyu muturage agiye gutora ku rupapuro rwabugenewe, asanga amazina y'abakandida bose maze yarangiza akihitiramo umwe. Abakandida bavugwa cyane muri aya matora ni babiri biyandikishije muri leta zose n'umurwa mukuru w'igihugu Washington DC. Abo ni Vice Perezida wa Repubulika uriho kuri ubu Kamala Harris, uyu nguyu unahagarariye ishyaka ry'abademokrate, hamwe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu Donald Trump uhagarariye ishyaka ry'abarepublike. Nyamara ariko nubwo ari abademokrate n'abarepublike bazwi cyane, akaba ari nabo biyandikishije mu matora yo muri buri leta, hari n'abandi nubwo bano batiyandikishije mu matora yo muri buri leta. Twavuga nka Chase Oliver, uyu nguyu akaba ari umukandida wa Libertarian Party, tukavugamo kandi uwitwa Jill Stein wa Green Party, n'abandi batatu biyamamaza ku giti cyabo. Abangaba bose uko ari 7 nibo bakandida abaturage barimo gutora muri leta zitandukanye. Ibyara ariko aha nuko abantu baturage batoye mu by'ukuri babahisemo itsinda ry'abitwa abatora bakuru, aho iri tsinda ari ryo ryitwa koleji y'abatora. So what is the Electoral College? Koleji y'abatora ntabwo ari inteko ihoraho cyangwa se imwe yicara hamwe, ahubwo iyi nayo igizwe n'inteko z'abatora bakuru muri buri leta. Ibyo wahita wibaza ngo niki bisobanuye? Bisobanuye ko nyuma y'itora ry'abaturage, inteko z'abatora bakuru nazo zose zizaterana ku munsi umwe mu murwa mukuru wa buri leta, maze nazo zitore. Ibyo ni ibintu biba buri myaka 4 mu matora y'umukuru w'igihugu yonyine gusa. Iyi koleji y'abatora ikaba yanditse mu itegeko nshinga, bikaba byarakozwe mu mwaka w'1787, aho nyuma y'impaka ndende zo kumenya uko umukuru w'igihugu agomba gutorwa muri Amerika, bamwe bari bashyigikiye yuko ashyirwaho na Kongere, ariyo nteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu. Abandi bo bari bakomeye cyane ku gitekerezo cy'uko abaturage ari bo bagomba kwitorera umuyobozi mukuru wabo. Gusa basanze leta nini arizo zajya ziba zihisemo mu gihe ibyo ngibyo byakorwa gutyo. Abangaba rero bahise bafata umwanzuro, maze bandika yuko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azajya atorwa na rubanda, ariko kandi akemezwa na koleji y'abatora. Iyi koleji y'abatora ibigizwe n'abaturage, aho umubare wabo ubungana nk'uwabagize Kongere, hiyongereyeho n'aba Washington DC. Muri kino gihe abagize koleji y'abatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bose ni 538. Buri leta ikaba igira umubare munini cyangwa se muto nk'uko bimeze muri Kongere, bitewe n'ukuntu abaturage bayituye bangana. Urugero nka California ya mbere ituwe cyane kurusha izindi leta, ifite abadepite bagera kuri 52 ndetse n'abasenateri 2 muri Kongere. Gusa hari izindi leta zifite depite umwe n'abasenateri 2 muri Kongere. Ibyo ngibyo bikabivuze ko nka California ifite koleji y'abatora bagera kuri 54. Leta zirimo nka Alaska, Dakota y'amajyaruguru ndetse n'iy'amajyepfo, Vermont ndetse na DC. Izi ngizi zifite zihagarariye barimo nk'umudepite umwe ndetse n'abasenateri 2 muri Kongere, bikahita byumvikanisha yuko bafite koleji y'abatora babo bagera kuri 3 muri buri leta. Ibyo rero bigahita byumvikanisha yuko nka California ari ibifite amajwi yo hejuru muri koleji y'abatora. Aya matora narangira mu cyumweru gitaha rero hazahita hakurikiraho amabarura y'amajwi. Koleji y'abatora izaterana ku itariki 17 z'ukwezi kwa 12 kugira ngo yemeze umukuru w'igihugu mushya ihereye ku majwi azaba yavuye muri rubanda, kandi duri imbere mu majwi ya rubanda niwe koleji y'abatora yose yemeza. Ibyo ngibyo niko bimeze muri leta 48 muri 50 zigize kino gihugu, aho umukandida uri imbere mu majwi ya rubanda ariwe koleji y'abatora yose yemeza. Ubwo rero uzaba Perezida wa Repubulika agomba kwegukana byibura amajwi 270 muri 538 muri koleji z'abatora. Ano majwi yose ya zino leta yose yateranyije angana na 538. Ibyo nibyo bizagutera kumva yuko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba agomba kwegukana byibura amajwi 270 muri aya ngamba 358. Aya akaba ari muri koleji z'abatora, bigahita byumvikanisha yuko hari igihe umuntu ashobora gutorwa n'abaturage benshi, ariko kandi koleji y'abatora mu gihe itamutoye, ibyo ngibyo bikarangira bikaba bishobora guterwa n'uko koleji y'itora ishobora kutamuhitamo. Koleji y'abatora rero irangije imirimo yabo ihita ibyohereza muri Kongere. Iyi ngiyi nayo ikazaterana ku itariki 6 z'ukwezi kwa mbere, maze igatangaza burundu amazina ya Perezida wa Repubulika mushya hamwe na Vice Perezida. Gusa ariko icyo gihe cyose umunsi w'amatora iyo warangiye mu gihugu hose, ibinyamakuru bitandukanye muri Amerika kandi bikomeye biba birimo guhatanira ndetse no kurwana gutangaza uwatsinze amatora.
Ibyo ahanini babikora bamaze kubaza abaturage ndetse no gukora igereranya maze bagasuzuma nuko bakavuga uwatsinze. Akenshi ibinyamakuru byinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babirimo guhangana ndetse no guhatanira kubivuga mbere, kuko muri kino gihe nibwo byerekana gukora kwabyo ku rwego rwo hejuru. Kugira ngo rero muri aya matora hagire utsinda, bikaba bizamusaba kurenza amajwi 270 nk'ibisanzwe. Mu ncamake rero, ibyo byose tumaze kukubwira bikaba bisobanuye ko Perezida wa Amerika adatorwa mu buryo buziguye n'abaturage batoye, ahubwo atorwa n'amajwi agenewe buri leta mu zigize Amerika. Muri Amerika yose habarwa electoral vote cyangwa se nanone amajwi agena amatora agera kuri 358. Aya majwi natangwa hashingiwe ku mubare w'abatuye buri leta zose zigize Amerika. California niyo igira umubare munini w'aya majwi 55, mu gihe izindi leta zifite abaturage bake zusanga zibarirwa amajwi 3. Muri buri leta umukandida wagize amajwi menshi ahita ahabwa umubare wose w'ayo majwi. Urugero, umukandida uzabona amajwi 50.1% y'abaturage bose bazatora muri leta ya Texas azahita ahabwa amajwi yose 38. Aya ngaya yose agenewe ino leta. Aya matora mu mwaka wa 2024 Kamala ndetse na Trump bahataniyemo n'amatora y'amateka. Urugero, Harris aramutse atowe yababaye umugore wa mbere utoreye gutegeka Amerika. Ni umugore wagiye agorwa no kwigaragaza nka vice perezida, ariko kandi nanone ijwi rye ryaje kumvikana cyane muri 2022 ubwo urukiko rw'ikirenga rwahagarikaga uburenganzira bwatangwaga n'itegeko nshinga bijyanye no gukuramo inda. Kamala Harris aramutse atorewe kuba perezida yakoze ibintu bizandikwa cyane mu myaka myinshi y'amateka ya kino gihugu ndetse n'ay'isi yose. Akaba ndetse yaba nahanzwe amaso n'isi yose, atari uko ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, ahubwo kuko yaba ari nawe witezweho gufata imyanzuro ikomeye irimo n'ijyanye n'intambara hirya no hino Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiramo uruhare. Kamala Harris utaratinye kwerekana uruhande ariwo muri zino ntambara, yaba none wagiye kubyerekana nk'ubifitiye ubushobozi, ibintu nakabuza bitabuzwa guhuzwa n'uwo ari we. Kamala Harris yinjiye mu kwiyamamariza kuba perezida uyu mwaka asimbuye Joe Biden wari wabitangiye, ariko kandi bikaza kurangira avanyemo kandidatire ye nyuma y'uko ashinjwe kenshi ko adagifite ubushobozi bwo kuyobora kino gihugu. Uyu mugore nk'uwa mbere wabashije gukora ibidasanzwe birimo kuba imvange y'abirabura n'abanyaziya yemarije kuri uno mwanya nk'umukandida wa mbere w'ishyaka, aramutse atowe yaba noneho yanditse ayo mateka byikubye kabiri yuko nyuma yo guhagararira ishyaka abashije no gutsinda maze akaba perezida. Ku kindi kibazo kijyanye n'abimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyi n'indi mpamvu aya matora ategerejwe na benshi. Ku nshuro mbere mu myaka hafi 20 ishize, abarenga 1/2 cy'abanyamerika barashaka yuko ikigero cy'abimukira kigabanywa. Kino kigero kikagabanywa ku rwego rwo hejuru aho kukigumishaho kiri cyangwa se kucyongera. Ibyo ngibyo bikaba ari ibyumvikanishijwe n'ikusanyabitekerezo riherutse gukorwa n'ikigo cyitwa Gallup cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri 2022 abimukira b'Abanyafrika bagera ku 13 babaruwe ku mupaka wa Amerika ndetse na Mexico, nk'uko bigaragazwa n'imibare y'ikigo cya Amerika gishinzwe gasutamo ndetse no kurinda umupaka. Kugeza muri 2023 uyu mubare wari waramaze kwikuba inshuro zigera kuri 4 maze ugera ku 58. Ibyo ni bimwe mu byo Trump ahera ashinja ubutegetsi bwa Biden kwirara. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR naryo ryatangaje ko habaye ukwiyongera cyane kuri no mupaka kw'abasaba ubuhungiro muri Amerika baturutse muri Afurika y'Uburengerazuba mu bihugu nka Senegal, Mauritania ndetse na Guinea Conakry. Uhereye mu mwaka wa 2022 abasaba ubuhungiro bashya b'Abanyasenegal bonyine aba baratumbagiye, aho nk'uko imibare igaragaza ko bavuye kuri 773 muri 2020 maze barindwi 13 mu mwaka wa 2024. Nubwo muri rusange Senegal ari igihugu gitekanye, nyamara nanone imibare yerekana yuko barenga 1/3 cy'abaturage bayo babayeho mu buzima bw'ubukene. Uretse bano Banyasenegal, nyamara no mu mwaka wa 2022 umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch wasohoye raporo ivuga yuko abasaba ubuhungiro barirwa muri za 70 bakomoka muri Cameroon bafunzwe, aba bakaba bakorerwa iyicarubozo ndetse bagafatwa ku ngufu nyuma yo gusubizwa inyuma ku mupaka wa Amerika. Ibijyanye n'ababimukira rero Abanyamerika benshi batifuza, iyi ngiyi nayo ni ingingo izaba amateka akomeye, dore ko benshi biteze ndetse bahanze amaso icyo Trump ashobora gukora mu gihe yaba perezida n'icyo Kamala Harris ashobora gukora mu gihe yatorerwa uno mwanya. Mu gihe nyamara ku bijyanye n'abimukira benshi uyu mugore ari we bifuza yuko yatsinda. Hanyuma kandi aya matora ni ikintu cyihariye, dore ko arimo kwiyamamariza kuyobora uno mwanya bombi bakuriye mu buzima butandukanye, aho nk'uyu mugore yabaye umunyamategeko mukuru wa California, aho yakoresheje kuno kuzamuka kwe yanyuze mu kwiyamamariza ndetse no gutsindira kuba umusenateri mu mwaka wa 2016. Yabaye umuntu wavuganiye abantu ndetse kenshi mu rukiko
yakunze kugaragara nk'umuntu ufite amakare cyane kandi atinya kwerekana ibibazo ahantu biri. Mbere yuko yinjira muri Sena yari yarakoze ibindi bikorwa bitandukanye ariko kandi bifite aho bihuriye na politike. Ubwo Kamala Harris yinjiraga muri Sena ku ruhande rwa Donald Trump, we yarageze muri White House ku nshuro ya mbere ubwo yatunguraga isi maze agatsinda Hillary Clinton. Mbere yaho yari umucuruzi, nta nubwo yarazwi muri politike na gato. Hashize imyaka 3 Harris yashatse kwiyamariza kuba perezida, ariko ibyo ngibyo ntibyakunda, ahubwo atoranywa na Joe Biden wari watsinze amatora mu bademokrate ngo amubere vice perezida. N'amatora baje gutsinda aho ari intsinzi bagezeho bahigitse Mike Pence ndetse na Donald Trump wari perezida. Impera y'ubutegetsi bwa Trump na Pence rero yabaye intangiriro y'ubwa Biden na Harris, aho ino yaranzwe na zaguma mu rugo na COVID, kwambara agapfukamunwa n'ibijyanye n'imyivumbagatanyo yakurikiye urupfu rwa George Floyd, utanibagiwe kandi ibijyanye no kurangira k'ubutegetsi bwa Trump bwa mbere bwasize muri Amerika habayeho akaduruvayo katari karigeze kabaho. N'amatora adasanzwe kandi, dore ko Donald Trump yagize umwihariko udasanzwe wo gutoranywa n'ishyaka ku nshuro ya 3 ngo arihagararire. N'amatora kandi yaranzwe no kuraswa kwe, ariko kandi akarusimbuka agakomereka mu gutwi n'ibindi bintu byinshi byihariye. Mu gihe buri minsi barirwa ku ntoki maze tukamenya ugiye gusimbura Joe Biden gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wowe udukurikiye nonaha uratekereza yuko ari nde uzatsinda no matora? Kandi uramutse ubifitiye nk'ubushobozi, ninde w'amahirwe yo kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi kuyihe mpamvu? Turacyari kumwe mu bindi biganiro bitandukanye birumvikana birimo n'ibijyanye n'aya matora, nk'ibisanzwe wari kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine. Inzu yawe, kampani yawe ndetse naho ukorera, aho hose hakeneye gusa neza byihariye. La Gloire Trading Limited ni abantu bagufasha kugera kuri izi nzozi. Ahanje kukubwira si ukuhamamaza, ahubwo ni ukuharanga. Ngwino tuguhe ya makaro yose meza cyane agezweho, ayo uzashyira mu ruganiriro, mu gikoni n'ahandi hose, PV span ndetse n'amasika n'indi miti yose irindi kanarwanya imidite. Iyi ngiyi turayiguha maze tukanagufasha byose kubishyira mu nzu yawe. Dufite za marble nziza cyane zimwe ushyira mu gikoni maze ukagisukura byoroshye. Izi marble kandi wanazishyira muri jardin n'ahandi hose waba wifuza, kuko n'imvura ubwayo ntacyo yazitwara. Muri La Gloire ngwino tuguhe MDF body z'amahitamo yawe, kuko dufite iziri mu mabara arenga 30. Dukorana n'inganda zikomeye kandi twe nubwo dufite ibintu byiza cyane gutya, nyamara igiciro cyacu cyo nta handi wagisanga. Turaranguza ariko tunatanga kuri detail. Gloire Trading Limited wadusanga mu Gakiriro ka Gisozi cyangwa se kwa Rwahamiremera. Umva, ngufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri Y3 /ifix/ra cyangwa se duhamagare kuri izo telefone.